Cha nje nokhuzani nje kumele ahlashaziswe yize umntana womuntu engazi kodwa kumele angcole abole, kumele abole naye. Sanibonani, nginibingelele ngiphinde nginamukele kuNyaldwana TV umqala channel. Sacela uchofe ibhathini elibhala ukuthi subscribe, uphinde ukomente, uphinde ulike, ushare ukuze uzoma uqala ukuthola amavidiyo kule channel yakho oyithanda kakhulu iNyaldwana TV. Bafowethu nginilethele indaba eyishube kakhulu. uThibela umfokaMpungose usephoste ividiyo lapha ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook. Le video le ibimayelana nosisi ekade ekhala ukuthi uKhuzani ubaxoshile emsebenzini. Manje-ke le ndaba igcine isithatha ukuthi lo sisi uzoyithrendisa ezoyifaka lapha egruphini ye-Ladies House. Siyazi ukuthi egruphini ye-Ladies House ukuthi igruphu enkulu kakhulu lapha ekuvamise ukuthi noKhozi FM luvamise ukuthi libe yingxenye yalo, la kusuke kukhona amantombazane ekhuluma khona ewodwa. Siyazi ukuthi bafowethu abaculi abaphezulu bavamise ukuthi izinto ey'kanje bengayiphosti, njengevidiyo kamfowethu uCuli Maskandi, uKhwalithi Mfwambiyela, la kwakukhona ingxabano yabo bobabili benoKhuzani. Akazange uThibela wayiphosta leya nto, kodwa le video le ukwazile ukuthi uyiphoste ngenxa yokuthi uyabona ukuthi le nto le izokwenza ukuthi ekudicelele isithunzi sikabhuti wakhe uKhuzani phansi. Iyona-ke indlela bafowethu, ake ngiyidedeleke i-record bafowethu ngoba ningengayizwa ekuqaleni. Cha nje nokhuzani nje kumele ahlashaziswe yize umntana womuntu engazi kodwa kumele angcole abole, kumele abole naye. Kumele abole nje ngingene nasephejini lakhe. Manje funa ukungena kwi-Ladies House ngoba phahlazisa khona ngithi akubafazi ake sihambeni sothelelana uKhuzani naku usixoshile emsebenzini efika.